Kese Samson Terona Tompen Pini Kajironga National Park Animal Corridor Kaparlopon Adimalong Kamridam. Kardom Pini Nili LK News Thanje Bang Pisa Mimonju Mitron P Non Birtang Tongpenar Juponikta. Terepo Cheklo ni Python Kaparni, Nijang Karbi Anglong Watat Langso Serduna Klamalong Kepadopon, Ing Dengpli Karbi Rongasara Mailong Karbi Anglong Arlo, Rongasar Robasardon Chingrum Sila Bangsa Mai Biponlo, Lapen La Bangsa Mailong Kaceparai Ponatenke, Manpeng Kacipi Stame Sopinso Lapen Sorlo Stame, Manpeng Chipi Paprek Nangjilake, Sopinso Pan Pulote Poho Lapen Sorlo Pan Pulote Jarong Ceri Kalite, Honjari Si Piponang Chipusi Pini La Bangsa Mailong Ceparai Ponlo. Lapen Putho Ceparai Pontu Lake, Karbi Anglong Otormas Council Pen Longle Pata Piponji, Bonstame Rongasara Pan Pacini Nangji Lapen Birta Pinangji Pusi Ceparai Ponlo. Lapen La Bangsa Mailong, CM Dr. Toliram Ronghang E Mongol Singh Ronghang, Rongbong Ronghang Rongara Karbi Richo, Ram Singh Ronghang 24+ Organization Pen, Litsong Rongpar. Lasonsi Ongdung Kethe Keding Manpeng Kedo Tumchetong Dunsi, Ing Samjin Pen La Bangsa Mai Pachun Pon. News Report Loti Kemi News Karbi Anglong. Lapen itu masih tuning ringo. Lapen laso pi aku kupot rong anak pen aku. Kuwi pak ngerti macam ini. Siang tamlong ini calon pada tapi ini kan Tuhan si Abu Satu itu kalau lakukan ke kalau tu nama sponsor arena tingkat ke hukum ke customer itu kami itu bomlo atau tingkat lah kami itu bisa tanggal. Lapen village council kami karena nama sponsor Ceparai lah lapen kami kalau mau sih jadi kita punya dia pasal itu klaim konten lapen ke institusi lo ke doang siksul arona pelak si sistem government itu handle itu dia pasal itu seperti dasar di rumah sana, mainan aja tongkol ini, arona lapen ke dia lah tu, kemangan kami ini cuma hidup tingkat dan kayak kita bekerja. Soalnya election dia tanggal dulu kan? Election memang kecil lah seta election ke ini ke Junan mati election ke Julai aja tu sini list 7/7/17 dari sini ke dengki kalau sebab ada 7 lapen ke aja tu 7 Julai lah ya lapen aningkan 17 nasi Layan ke pilih lah sobrang election ke suatu Sir, la village council pen la village code aku tak lama ni thana loh la council pen yang tu ke appointment ke la so chip lo April la chip lo la song mo si ke appointment pen la song truck tu ile gong so tu kan government pen la si dia tangga ke dia lang temat fix visit ni kali thom tu la so pi pen ke lang tu celong tu la so tangga di sari kuria tangga la so ke non chief minister bang pen get appointment pi terus juga saya kau langsung Dengki ada orang main itu tim kita juga sebenarnya itu bukan siang pun klaim kita pan kicun saya minta itu satu komang lapen ke itu ke bang jilang biasa saya Dengki Dengki mah lain dari itu mana lapen ke mau ini juga sama mungkin ini kecepatan alam kita mungkin
belakang lu jaya kan sendiri pun lah maksud kan projection lalu customer itu kan pada business council lalu jadi itu lah sebenarnya betul lah ini jadi perlukan cok mencesak lah kamu masih ini tapi ini pun itu kan lu itu kali ini itu produk cok potensi itu yang orang produk di potensi cok jadi itu masuk itu masih sudah juga lah kita lakukan itu pada orang kalau dengan kali ini lagi kita lagi orang ini orang asosiasi yang culi kalau kita lalu sebenarnya kita pun alam kita sendiri pun lakukan itu culi orang asosiasi lalu kita lah kinaksot tu maka ini kira-kira itu orang ini kita lakukan itu orang kalau dalam itu sendiri tidak main orang kita asosiasi membimbingan kan alam itu kita lakukan itu asosiasi itu terakhir sampai langsung untuk yang artinya hidup secara itu kedam tangan ingkan kon pen lo ne alang lesi rong bang intia rong ke cari mati arong asar kibom lo bonta ningduk mime alama bang ke pinya da porfai ke thom rajite ma poralom alang li sangtet ke chendam jui pusi aima tumbe nang pachini dun dokmoka police station ke parlo sarjeng aha waralong ke do rong bang intia rong asar chewai tanglo rong bang intia rong asar kali tang binondo intia lang liamang ke thek priacheklo ni phai ke pharo krisir kebra flik kebra hini henlo bons tami ningduk mime alama bang ke alang li bangso pirothe along ke sangtet ki jutko ga jok pinya da porphai ke thom rachiti ma poralom chomrong me arong si sangtet chendam juilo binondo intia ke rong bang intia rong arong asar chopta gali bonta sarjeng poha waralong SGB amarhenlo lapente alang like dong muka cooperative lemsalong stame abare mamai pu mate chairman lan parta ingti chingro mamai long stame kurusar amansi deng bomlo alang like pirothe ke dotiga por stame kangthi ret lapen aning ke mission abang pu lapen ke rongara tom panstame unan ke rabdun bom puta rongara tan parta ahema tumben ferang ke tom panang pachini don birta kire dunlong ateng ke alang lichor kakurong farpi lapen alang listo po bang trila anparta alang listo pi bang troxia tuma panche pamote kanglo pusi kali tang binondo intia hemasor tumpen nang pachini don Ajit. Yo, nah, mirale. Aku maho kendong yang sakit banget kok ya. Pini therepo ni paithong ke barni lakaing ko ratrok dwar bagri constituency la penso chain dhenta constituency hawara dim कैसे सेंट्रल कमिटी तुमपेन पतिरपी पोंसी नॉन मलम हुर के चदुर काजीरंगा नेशनल पार्क एक्सटेंशन आमेन पेन इको सेंसिटिव जोन लापेन एनिमल कॉरिडोर अलामा पुठाक ahopeट alam kachini ponje apan pura कैसे सैमसन तुरन तुमपेन आदिमल ओनंग पाली पेन किसुंग की फोवेक आरा तुम अपन चिंकी चिंगवाई पन पेन sayang deng ke claim pon nangji aputhak चिंकी चिंगवाई पन lapena dontu dwar bagri press club atomen karjudun hu nanga thandun ke labangso alama putha kese hoi penstame sodak pen chesong ponji lapen kajirango national park extension amen pen eco sensitive zone lapen animal corridor amen pen assam government atom pen aphong karbi anglong arada so pan nangge pasung pen ke pathali ponji pu kabari pon aputhak kese hoi pen keche dondun dekte lapen sodak pen chesong ponji pusinang pachini don lapen lason tak tak sinon ke cari bom karbi anglong termas konsula tumpen stame lahayadim non amat tong sikot pen adim along anang humri pen angsong ang deng state government lapen central government along anstame chingki chingwai paprap dunra khangdun vek nangji pusi kese hoi pen stame chuning ripon kajironga pen thomson terang luti ki minus karbi anglong Jual baguri itu na press club kubang Jepang tanang po.
Aldunuk. to aprang sinang limen cetan ta Nilmen ke Winston Terang, nang li non kido di mangke dak di Bagori, paguri boleh mengenai orang asal. tangte nang li tumalong la inimer koridor men pen eviction jipu la kedam tang nini ni thoma prang stame eviction jipu gewang stame dolo bos wala support ko ana ho Ahok lah tumi dik tabang tu, lasa perang ta notice dulu, tak David Terang ko, thang hem, tapi nak council penikim, public health engineer department penikim IB, tapi dak aku sabek inut, bakai sistem dak, angkat kim dulu, lasa hem, nak perang notice dulu, lasi masuk ke pripo pulo, lasi penangan itu memorandum penipilo, lasa pen kena prepare loku, bisita aku tumi dik bangkai Karbenglong Autonomous Council Joint Secretary along Mondol tum atau itu kan celangsi aku di prituna ipo tum aku cetang dulu pasti ni tu mata we order pen lahai hang dulu senon mat ke ciki sinang po along kun pen pen pushing ki lahai ke do pon pen mat la tum ke non mat ke cedamrup non tum phalang muji mesin pen ni si nang le lang ciman belang asam masih tum cedamrup pasti non ke prepare lang pusda non ke aku notice pen ni oleh tu bom dia tumbang tu bom pujo tangte la son notice long mangke chiklo jon ko an pena pilote la demolize ko la sop thak than pachin tha Atu pula ana ke aprang bang ke 7 days kipi aprang bang 7 days bang nang tu pima documents pena submit pula submit lo akan nono mang ke bang tu bang ke nang jenet ang nang hong misista chiklo jon ba chiklo jon pen chiklo thop chiklo thop man bang ke neno por isterek non kalite atau kami mucara documents na sipaklang no nate palang nupo non ma ke la karbe to council hoi pe nang le tum ko pine step ke deng la son a khobor long don lom council hoi pen ke kapia step tong ding ne bang ke chine sani tu bang ke memorandum bang pidam ulo pen council along almang ni tu pidam ulo along memorandum pilo lapan don ke kes pinai palam do sila bang ke koson bani ni tumon rat pen chingwai bomlo ta rat pen chingwai choran dal lapan parang song ni tum palit ke dan council pen ni tum chingwai bomlo pasi pu hai bosa rizal bang kala te nang le tum la so a rong ke ni kan an ba apan daga ni tum 1930 aprang masih ke bang se 1930 pi bang ke dan school lo Charles Hem Kim lo julai asan sing tu dak Ronimi Aron Ban Christian selang pet sing tu dak dom cap ni do amut tu choko ba public tum akoi pi bangke jitula eco sensitive june mandela inimer corridor kibi pon kok lage jitu council atum pentong binoi pu permission mante NOC pidun det ma mante council asor chini dun de pin pensila dak non nang direct center pen tona biko mala sop thak nang litum hin na than pon tha lagi si manghume mi alam chadi nali nangkar ju alam the bangke je Karbenglong Autonomous Council area se kapar lo la pen lage revenue village side pu theglor a phi se tamia pini revenue village along se kaprek ye nimel corridor ta eco sensitive zone ta hola sunang ka selam thu ye bang Karbenglong Autonomous Council kachari tum chini dum de pu manghume mi lasilada kopine atangka tilu pentong kache lar ke dukok ma manang litum komani ban kap hire tong dukok ma la bangkera tum det kali in litum tar jumi melam lasi laso putha kapo nang litum jong se kachini nevek pulo tangte nang litum phanang par jujewek pulo tangte nang litum komat ma laso bidilang no ki klima bhasa nang litum challenge na je nang litum pen puthip nai nang litum pen sialang litum phan ke insai dong dang lasi pini bangke laso putha kapo council atum stame prabjin pen rara phan laso clarification mate laso lam klar pc kemi je nangli tum thekdun de pin veksi bang na ke claim chadilo pusita nangli tum pachini nangji bala ke nili tum chingwai sar si ke claim lo pusita me nangli tum rara phan pachini seta isia lambang ke lake waidak lo ladak ke do akar bi rara tum ke ove sida ke do tang lo pola tum ke laso long le bangke lake komentu neta lake iri thekelo lapen lake nilile kaning je lam kali ke dam tang halada ka dongkamukam karbila meta mayalong Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma masikipu
ekeng aruma along lepen ciri nang ni polam galang ni si ukang ke halake aposi da ke do kar bi arara tunta la keng pa aruma le ke lage iri nolu athe long le ave pulote jati ta ave jati nang ji pulotang te long le ke duwek ni posi la so long le jong si kavelu bude kar bi khe kala so dimlong ke ave det po posi lake do long vek nang po asila so long le ke la tum ke long nang ji a rights mate baha ta do posi lake nitung kar bi lo charlia song ben ke pudak lo lada ke do arara tum Mia di pata do sepen se hem ki friji polam wali tum kablo charlia song ben ke che don thekeli Birta ke lapuan se kang ton poniklo laging bom tame LK News Karbiang long